Pozdrav svima ljudi, ja ga ovdje danas snimam Q&A. Danas ću ja odgovarati na vaša pitanja povodom 500 subscribera. Specijal za 500 subscribera. Znači ljudi, hvala vam puno. Sam da ja vidim koliko imamo sad subscribera. 527. Vrh. Pa hoćemo početi. Evo, prvo pitanje. Neću postavljati od koga su, zato jer sam dobio previše pitanja. Nije puno baš, ali eto. Hajde počnemo. Jesi u vezi? Jesam. Kako se prezivaš? Prezivam se Hođić. Šta treniraš? Pa treniram. Ne treniram ništa. Koje strane jezike govoriš? Jo, sad kad počne nabrati, nemoj se prepati, šalim se. Njemački, ruski, engleski, ruski pomalo, no suka bje, to njet. Neke stvari znam. Koje ono još znam? Znam engleski, njemački, ruski, malo turski. I ne znam, još jedan, 4. Da li ćeš snimati collab video? Pa vjerovatno ću snimati s nekim, možda ću snimati neki challenge, nemam pojma. Možda sa Nodixom, ili nemam pojma s kim. Kakav ti je bio prvi Voljevac? Bio je dobar. Jedno pitanje čudnovato. Ovo pitanje je veoma čudnovato, ali probat ću na njega da odgovorim. Ko je Ahka? Znači, baš ste me pogodili. Baš ste me pogodili. Ko je Ahka? Pa ja mislim, Ahga sam ja. Ja mislim da sam ja Ahga. Ne serim ja previše, hajmo dalje. Šta je izbrisa? Imaš li brata ili sestru? Imam mlađu sestru. Nemam pojma, ima 10 godina, ja mislim. Koje auto voliš? Kako ne znate to? Pa auto koje volim. Auto koje volim je Audi. To mi je baš jedno omljeno auto. Ne volim sad neka brza auta. Mislim, volim ja brzinu, ali ne volim sad na primjer BMW, no hate. Ali Mercedes mi je gospodski auto kao Audi. BMW mi je više za trkanje. Koji ti je omiljeni sport? Omiljeni sport mi je košarka ili fudbal. Košarka i fudbal, eto. Koji ti je najdrži domaći youtuber, a koji strani youtuber? Domaći, ovo sa Balkana, kao to je domaći. A domaći najdrži youtuber, mislim, ne gledam ih toliko, ali volim da gledam Nodixa, ima zanimljive videe. Pozdrav za Nodixa. Gledaš ovaj video 100%. Pozdrav za njegovu curu Eminu. Domaći Nodix, Janko, Baka, niko više. Od stranih. Pa od stranih mi je Jack Ultramotive, to je jedan youtuber što snima Forzu, Need for Speed, Payback, pa The Crew 2, snima svakakih igrice. I od još jedan koji je to, iskreno ne znam. Ja se reći ću Jack Ultramotive i Tmar Tene, tako nešto.
Ne znam ja ta njihova imena, ljudi. Eto, znači, ljudi. Najdraža pjesma ima jedno pitanje. Najdraža pjesma. Imam ih više, brate moga. Evo ovako. Prva je THCF, THC La Familia, to je Sosa, ona pjesma. Druga KC Rebel Alen. Treća Raf Camora X Bonez MC Beste Leben. Četvrta je THC La Familia, cijela familija. I peta, koja nam je peta? Kako se ono zove, samo da je nađem, ljudi. YouTube. Ajde na brzinu. Ne trebam... I peta mi je Raf Camora X Bonez MC Riziko. Znači ljudi, eto to je to. Da li si imao prvi poljubac? Jesam. Koliko imaš godina? Imam 12 godina. I eto ljudi. Mislim da je to. Znači ljudi, hvala vam puno na gledanju. Mi ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi. Ovdje je mikrofon. Ovo je prva epizoda bez slušalica na mom kanalu, ja mislim. Ili nije? Ma jest. Nemam pojma. Znači ljudi, eto, hvala vam na gledanju. Mi ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi. A do tada vi ostavite like, subajte se, i pozdrav.